halk dilinde Xonna zirati atalayındı. Fenni tilde bu atalayındı birinci Bulgar kabirligi. Niçin birinci? Çünkü ikincisi de var anın. Ansı mine orta kirmenden Irak değil ansı. Ansında kabir taşları yok. Amasında kabir taşları var anın. Hem buna indi galimler eyteler indi. Bunda kazılışlar bir kaçında başkarılmadı. Bunda türlü yıllarda 45. yıldan sonra 54. yılda da Tataristan Fenler Akademiyası, Sısır Fenler Akademiyası filialı gelip bunda vizualni tekşirüşleri başkararlar. Lakin kazılışları başkarmıyorlar bir kaçında. Bunda kazılganlar yok. Bunda kabir taşları var. Türkiye, Bulgar dünyasında ziratlarını ornaştırganlar bir su arkalı. Siz de avullarınızda etip kararasılarını көп ziratlar turuluk orunundan su arkalı ornaştırgan. Bunda da Kirmençik şaharçıgı yılganın sol yağında, zirat anın on yağında. Bunun için işlengen su tabını güçlü bulgan. Hem su naşar ruhlarını ütkelmi zirattan turuluk orununa naşar kişiler ütüp kira almayındı. Şunday maksattan ihtibar qarasağız, anın tegi ikinci Bulgar kabirligi de şulay hemen amınsı da. Bugünkü günde kabir taşları ondan artıq, Möqaşanda 28 kabir taşı var bulgan, hazır müşeptir alар ezeygenler. Bunda işçi arkeologlar Kirmençik'te Alabuğa'dan Albert Nigamayev yetekçiliginde Datsun Üniversiteti'nin şu üzerine studentları bilen kabir taşların İslam kanunları boyunca ornaştırıp, alara şarduganlar koydurıp uyuşturgan idi. Mine ha vakit var üzerine keyte, yine şarduganlar daha jimiru halde kildilerinde. Her bir taşını şarduganlar çıkanlar idi. Hem okuyup bulatırganlar okudular. Natpisler kuyuldan da okugan yazılarını halkında karabiliste var amcaları. Başan ülgeni, üçüncü ve qarıytırgan yazıları var. Mine taşlar bunun içinde. Yazı okulunun, anda yazı okutan taşlar da var. Ondakinci basılatları bu. Kabir taşları. Әлина табый менә Ханнар зираты дибез, Ханнар зираты дибез диме. Ничә аның исеме шундый икән соң? Монда Ханнар күмелгәнме, Ханнар торганмы? Ханнар зираты ул халык телендәге сүз инде ул. Иң беренче ханлык булмаган монда ул Булгар дәүләтенең төньяк чикләрен саклаучы крепость рәвешендә яшәгән Кирменчек. Алар тәбирле шаллы Нисабададагы Алабуга, Кирменчек бер система аталар. Һәм нинде зур кенәзлек түгел, кичкенә бер кенәзлекнең үзәк шәһәрчеге булган инде ул. Кенәз булган да хан булмаган инде ул. Һәм менә монда күмелгән инде шушы кенәзнең приближенный якыннары дип әйтегендә. Чөнки кабер ташы куйдыру ул мәшәкатьле авыр эш булган. Бар икенче Булгар каберлеге дә безнең. Аслында кабер ташы бер дә юк. Гади халык кабер ташы куйдыра алмаган. Әстен катлап кабер ташы куйдырган. Аңа күрә байрак катлау булгач, ханнар зираты дигән сүз халыкка килеп кергәндер инде ул. Мин әйтмәсә дә монда ханнар күмелгән дип. İkinci Xanнар зиратыннан да гади халык инде. İkinci Bulgar kabirligi дип аталайынды ул. Ансы ялгыз наратлы зират, анда гади халык күмелгән. Анда бер агач та юк иде хәтта. Хәзер инде менә шундый шагышлар үсеп чыкты. Бер нарат кына иде. 100 яшәр нарат бар иде. Күп агачлар да юк иде анда. Булгар дәүләтендә кечкенә шәһәрчектә, шәһәрдә булган менә бу эпитафия, ташта язу шөгыльләнүче мастерскойлар алар Кирмәндә, Кирменчекте язганнар, Шәмсуарда һәм Булгар шәһәрендә. Менә безнең тирәдә табылучы кабер ташлары, борынгы кабер ташлары, алар Якидә дә бар, Түбән Якидә, алар бөтенесе бездә язылганнар. Ташта язу буенча мастерской булган кечкенә шәһәрдә. Это имя Захраш кызы, дочь Захраша. Женщина. 5 Рамазан месяц это. И год по хиджри, по-мусульмански. Это по-нашему уже. 14 век. Моны таштан укыганнар инде ме? Таштан аешна укып, аны куйдылар, алсыда аны укыганнар аны.
Менә зиратның чиктер bütün зират инде менә бу урын ничектер менә бу урынга килүгә хәтерәк бүтән җирдән караганда ачыклык булгачлар инде һәм кабер ташларында күбрәк сакланган инде зиратның аулаграк урыны менә бу монда тынычрак күңелгә тынычрак бу урында яшәптер.